Beh, enak nih sore-sore. Gue mau ke BKT aja, jajan apaan ya? Udah, lanjut aja. Wah, mau kemana lo? Ikut ah. Rusuh banget lu, kagak. Lu boleh papaan lu. Babe! Firda, ajak adek lo no. Masih mau jajan kagak lo? Iya, Be, iya. Lu ngaduan mulu sih lu. Lu Fir, Bang. jadi nggak mabar? Kagak, saya. Ayo dah. Ayo, login. Lama nih.